July ni sari sang ni som ni panga tho tan ni ania bazar thlir tu te chipai ule billionaire Elon Musk chuan US President Donald Trump a big beautiful bill pass ani chuan political party tharadin don thuwa soi chu takin na ti hlotling chodon ni na langa political party thar America party chu din ani tak thuwa puangta a engtin nge kalpui zelang ti ero zo na chan chian har tak soizui tur tam tak omani nge yang President Trump thian thaber ni thin ma sian exa mi pui ngai dana lak nuwa party tharadin tak thu hi apuanga politics a hlemhlet na hmanga kan ram ti chiat na konga chuan mi pui ro rel na ram ni lovin party pakhat chau nei ram ang kan ni ti in US party lian pani Republican party le Democratic party de chu in angreng an ni thu asaya voina hian in zalian na pekir le tur chewin America party chu din ani ta ti in pos siamani kan fiat vek angin ma sikum sang ni le som ni pali in thlan puya tramata na campaign na sa poisa thonhem berania President Trump sarkar po advisor ni in sarkar summan ti tlem turadin dos ho tu ni nge a mase Trump budget big beautiful bill ati chu US sarkar lai puisum bat $1 trillion tela bel cha tu turani ti in a sai sela tongkam fake barin Trump nen hian anin beya atopa president chu ne tu ani ta zoka masiana chaklawa wanga beile zelnan party tharadin thuwa puangta ni masan party tharadin soiri masak zo khan America rama party lian pathum na din tumna hlo cham to dan kan soi to a masian danang takina party thardin hi akalpui chawang MT chu zona nia US Federal Election Commission FEC a registration ati venge te po angai donani Kovela pa hausaber masian a party chu US sumbat ti tlem tura mala tu turani thu war takina soya chu bak chu engtin nge an kalang ti lamero a soi tam lo thunga party pa ngai ni chuan ro manna lian tham tak neya kalpui angai dona masian Trump malak na tam taka thlop lain Republican Party policy chu sumbat ti pungtu bat na sala hroilut tu ani ati thungani kumtam tak liam to tangkhani we sa party pani cha om hian soi sela tok to thina mase party pathumna din tuma beitu tero anla hlo cham zela kumsang kha zakwa somkwa pani kha billionaire Ross Perot chuan independent in president achua popular vote mun nga thena mun khat don huma se engstay ta ma chaklo wangin omzia nei lova Democratic Party candidate Bill Clinton ating ta zokani politics finance le political science lam thiam te chuan USA a hian sumle pai mai ba ka dan lama zom tur khir tak taka tama wangin party thardin hi harsa hle ni in an soya voter le candidate ni tumte poin an zom thangam thin lo anti ani masian social media posa chuan a party chu nakum US midterm election a antil ngal dona house le senate in thana candidate tlema zong ne antum don ni in na soyani masian US senate le house atama bill soi ho ni lai khan he bill tran zong a vote thak tu te chu an tlak theina na sum le pai mangena be don ti alo soi lok to a khowela ka thil ti nu ber po ni don se heng ho hin nakum primary an tlange turani ati thu kaini point kan pon to kha masa party tharhian nakum US midterm election a engang chain nge danglam nan thlenang ti le chumi hnu kum hnia president in than pui nei le hun thlengan dayang MT te po zona nia masan social media post wa tangalan danin masian House of Representatives le Senate seat in chuna seat claim talaka sarkar in bill poi mo pass dona vote la khuna omzenai ni pha ka tum ti hriat theyani US House of Representatives a hian seat zali somthum panga omen kumni dana an thlang thar thina Senate member zate tram hi kumruk ni ma se kumni dan zela mun thuma thena mun khat an thlang thar zel thina ni US President Trump make America great again maga movement a kalpuina thopui lawra lumar chuan masa party hi America ram milar tak tak pathum Tucker Carlson Marjorie Taylor Greene le Thomas Massie te chuan an zom ngei don ni in na soya lumar hian hemi chungchang hi exa ziakin Tucker Carlson MTG le Thomas Massie te hian President Trump ti na du wang hrim an zom ngei ka ring ati lumar hian a ma point Green hi Trump supporter lemani ti in a lo soi to a
masi hi Republican legislator ni in Trump bill du lo lama vote thak tu ania Carlson hi chu American political commentator larani masian ma party thardina soituma ti to ang thawin tuntuma po hian eksa mi pui ngai dan ala le a party thardin an du le du lo zona siam le in mi makta duai khalle noi ni chuang in vote an thlaka hengzinga za somruk panga point pali chon yes ti in an changa no tia chang za somthum pali point paruk anom bokani masian party lian le het pani Democratic le Republican te hi Greek sipai General Mingthang Epaminondas and Spartan Army ne theilawang aya ne angaro manna fing manga beya tum thu asaya US Senate seat pani bathumlek nein House seat pariata tanga seat somvel nei le in chumi mangchoni we sarkar bil poi motana vote tha ka danglan na thlen tu deciding factor ni thei chu atum berani thu asoi chiang to a US Ramshansha House le Senate seat an lak theina ol sama piang bein chuta tanga member an nei chuan an ngai dan ni lo bil te phar thei ni chu atum berani donani Masian America party a hian tu tenge somlu dona tu tenge an shroi tu turti ala hriat thei lowa tuna chiang toy ro chu an party thara sumwang tu le record sang lo wang tu turani Indian American Vaibhav Taneja tuna Tesla company chief financial officer CFO na thok mek chu rot fel to a US Federal Election Commissioner lekha thelua Taneja hi treasurer and custodian of records ani donti talanani Taneja hi Delhi University atanga commerce graduate ni in Institute of Chartered Accountants of India atanga zirchuak qualified chartered accountant ania khowela company lar tak taka kumsom pasari chungje ta thokwal nuin kumsang ni le som pasari khan Tesla azama atira assistant corporate controller ni in tuna chon Tesla company sumle pai zongjong and call tu sumle pai an how tu berania Google CEO Sundar Pichai ai na hlo tamzo kan tia nikum khan dollar makta doi za somthum pakwa hlo ni in soyani hriat thei to china ma sian tan tu le puitu turpo anei nual don ni in alanga tunma ma social photo billionaire Mark Cuban chuan Center for Competitive Democracy nen kan thok khowa anni hi third party le independent candidate te puina konga thiamna nei an nia anni hian an puidon cheni ti in Masan America party adin thua post chu exa report in reply ani President Trump nuaya White House thok to Anthony Scaramucci point exa post siamin in huwa soidun kadu ka DM ka opene atibokani heti lahian White House Chief Strategist Louis Steve Bannon chona podcast The War Room ma sina takina soisela American po nilavin America party adin nia soin unaw pa American ni lawa South African ni chu thu dik khretur chon hun kan mangrei tok to ithil ti hi suala ni wangin ipian naramathon ho turini aloti ve thungani engpo ni sema si US apiang ani lo wangin US president a chu theilo sa a US president ni chu atum don lo ti achianga US Ahian Green Party te Libertarian Party te People's Party te po din ani to a tunthangin omzian nei thei tak tak chuang lova President chu theilo tur chiang sa ma sa party thardin hi dan angin FEC noi injek lut ma se mitam takin an zom duang MT chu zona ni a chu mai ba ka chon ma si in than pui ma sa Democratic Party supporter ani a ni kumloka in than pui a dollar makta doi zani somnga India poisa phei chon cheng ve bel che sang ni chuang dai chamata na tho tu ani le a tuna Trump bein sa ber tu ani le maya hetianga ming het lo le ngai dan thak zungjung mai mishing in party din thar vengot mai hi US mi tak tak chinin engtin ngen ngayang an ngai thu tak vak don em ni ti po zona lian tak ani lo theilo ani tin Elon Musk yan exa mi pui ngai dana la a US engtika ma vote nei ve ngai reng lo tur ke ni te point he pola hian vote kan thaka keinin vote kan thak ve na chan ber po a poll result hi vote thak lo chuan mu ngal the ani lo wanga thak kan nia chu tiang deuh chuan exa poll siam vote makta doi khalle noi hniaia tamdei tlak na hi US mi pui ngai dan tak tak ani don lo ti achiang reng boka a party thardin hi US mi pui tam zokin enga man ngai lo ve thei tho bokani
heti la hian Elon Musk mi magdang lam chung chuang ani ti hi zeb rual ani lova mi puinol puin thil kan ngai tuangin ngai tu velo ti achiang em a SpaceX ngai tu chulai te khan khowela hian mi tu mai na hlo tin an ring lawang ti tur khobangai dan magdang lam ania ma se hlotlin chu thu ran mi hausa dang te poina ti ang an ron ti beta zela tuna chon wansang hanjin kho thon te chu sum don na hlok tak ani chhota hiala Starlink internet te Neuralink te Tesla te po hlotlin pui zel maya mi tam tak hlo cham to na le hlotlin theipo ngai to lo USA political party thardina zeneya US politics ron chok dang lam phak tura ti len chawa po a hlotling le mayang ti po lanom meka Elon Musk sa thil ti to enin hetiang rin na le be seina nei anom hi thil makani lem lo nakum loka US midterm election nei ani dona chuti laya khowela pahau saberin tumfel tak neya malak chuan US politician senior te po an boy chove viau ngei dona social media khowela thalai tam takin upazok te thule hla enga man ngai to lo hun kan man me ka wangin America party hi al hloi lawang ti a soi thei lawani bazari lo thira wangin kan lo me